Nei, kua tūtaki etahi o ngā rangatira o te ao Māori kia amorangi taua ratu te Vita Mara. Kua tai mai ia ki konei kia rongo ai te nui puku o Aotearoa mō ngā mahi tāmi, tūkino hoki a te kāwanatanga o Fiji i ngā iwi o Reira. I tētahi o ana hui a te karare i te rangi nei. Kua tūtaki mai tētehi rangatira taua o mua ki tētehi rangatira tō Rangapū. Ko tahi tonu tana kōrero. The people of Fiji, including the indigenous people, live under an oppressed situation at the moment. He nui ngā whakahe o te rūtene kānara ki te kāwanatanga o Fiji, mai tana wehenga i reira i ngā marama ki muri nei. Ko te whakapai, he kai whakatumatuma ia, nō reira e noho manene ana ia ki Tonga, e rimara te roa o tana noho ki konei. The discussions we've had has been fruitful, and it's been a positive contribution towards the campaign to bring democratic reform and governance back to Fiji as soon as possible. What I have said is that I will pass on the information that he has provided to me through to the government, and I will do that. E toru tau ki muri nei i haere atu ai te toi hau o te Pāti Māori i taua wā ki Fiji ki te tautoko i te tangata whenua o Reira. It actually reminds us of early New Zealand when Māori people were in fact virtually made to change their ways to fit another paradigm, and it's very clear that's what he's doing over there. He oi tērā e tehi whakapai e mea ana ko te Vita Mara tētehi o ngā kai tūkino i te iwi o Fiji. Kāore ia i te whakai, kei te whai whakaro tonu te Pāti Māori ki te kaupapa o Fiji. I need to talk to my caucus colleagues and also to the party hierarchy to ensure that we are all in sync in terms of where we think that we can be supportive moving into the future. I tōna tikanga kia huitahi amara kia kingi tū heitea i te ahiahi nei. He hoa piripono te ātairangi kāhu ki ōna mātua. Nō reira ko te pūtake o te hui, ko te tuitui anō i ngā taure here i wainga nui i ngā whānau e rua. Roihana Nuri, Te Karere.